Ajmo krenuti od lončića koji čuva stup. Koji je neki držao ova lijepa ulazna vrata na ovu malo našu zapuštenu vikendicu koju ćemo probati malo dovesti u red. Pa čak i ovaj mali naš Max koji želi silom popraviti ta vrata. Sve je kao što se vidi u totalnom žbunju. Iako smo u nekoliko navrata to pokušavali dovesti u red, ali nikad vremena, a još manje novčića. Mjesto je prekrasno, zove se Bukovčak. Evo, vidi se buduća vila koja trenutno izgleda kao vila bez bazena. Ima toliko ovih divljih voćkica da se samo s tim treba boriti 1 godinu dana. Tu kod ulaza raste jedna fina, pojma nemam, to bukva ili je to grab. Prije da je bukica. Nju ćemo ostaviti. A ovo drugo, tu smo već urušili jednu staru brezicu. Imamo još jednu koja je ovdje. Mislim da ćemo morati i nju micati. A ova dva velika bora probati sačuvati. Evo, to sve treba. Tu treba auto biti parkiran. Možda 2, možda 3. Prilaz Đure Bukovčaka. Ograda i to sve što je bilo je išlo k vragu. Ovo drvo moramo riješiti što prije. I probati tu ogradu koliko toliko srediti, ali i važnije je da mi priđemo kući. Tu imamo brajdicu. Pa ćemo jednog dana i vino raditi. Najvjerojatnije. A kućica se mora dovesti u red. Dakle, trenutno ovako izgleda prilaz, a ovako prolaz. Ima tu raznih biljkica koje treba sačuvati. Evo još jednog drveta, pa još jednog. Sad ćemo mi vidjeti šta i kako to ograda koja je pala. Tu smo nekad se zavlačili na naše palete. Evo naše palete. Sad kućica se mora srediti, krov prije svega, stupovi se ruše. Mislim da će se ovaj dio zida rješavati jer bi probali malo proširiti do brajde kućicu, evo. Ali prvo trebamo čuda raditi da bi to započeli. Krov se mora riješiti što prije. Ovo ljeto da ne bi to dalje propadalo. Ćemo morati ove cigle i grede i sve to pisati. Prozore pofarbati. Ulaz srediti. A evo kako je u apartmanu. U apartmanu imamo jako puno buba koje ne plaćaju najamninu. Evo jedne Max, nema ići unutra. Evo jedne od. Prekrasna, živi u bravi. Max, aj van. Max! Naravno, miševi. Džiđi, miđi, ovo, ono. Gledaj ti to. Ko će to sve srediti?
Tu, da vidimo te grede, ćemo morat pregledati po farbe. E sad, tu smo dio lamperije makli jer smo mislili to sve i ovo na novo. Morat ćemo to lagano izvaditi. Pogledaj ovo. Sve baciti u smeće, zapaliti, raskužiti. Pokušati ovu kuhinjicu spasiti. Možda. Vidi prekrasne zavjesice. I ovdje ova peć koja bi mogla grijati ponovo. Nažalost, ova garderobica ne može ni u Caritas. Tu u ormaru ćemo vidjeti šta, gdje, koji, kako. Evo, tu su naše neke stvari. Opa, imamo čak i ovo, a? Tu ćemo kuhat čobance, trakturi za vino, ludilo brale. I takva paučina da još jedne grabljice fine. Tu je nešto još mog alatića kojeg moramo osposobiti. Maks, ajmo. Kuku, lele. Nešto me ubode. Ajmo, van. A ovdje je dvorište. Dakle, prekrasan pogled. Evo. Prekrasan pogled. Tu imamo još nešto propalog materijala, čini mi se. Ne znam di ću s tim pločama. Lojtrice. Po kojoj ne mreš ni gor ni dol. I tu fino, evo. Prostor za sunčanje, roštiljanje. Igranje raznih društvenih igara. I naravno, dole još ne mogu ni zoomirati od granja. Dokud trebamo sve počistiti. A evo ovaj mali belgijski nam pomaže, trga panjeve. Čupa već radi velikom parom, punom parom. Jer se njemu očito sviđa u prirodi. Pa ćemo mi njega i zaposliti. Tako. Korijen van. Dio u probavu. I naravno susjeda koja će to sve gledati. I njen bor koji nam smeta za jedan prekrasan pogled koji ćemo pokušati sada snimiti ako izađemo odavde. Čitavi parking u šumi. Bandić još ne naplaćuje. Tako da ček da otključimo ovu bravu. Čik, čik, plak, klik, šifra je 3387. Evo ga. Evo ga. I naravno jedan prekrasan pogled. Bez ovog bora bio bi bolji. No to se naravno i onda prvi susjed, evo, drugi susjed, treći susjed jelen, divlja svinjica, lovišta, čista prirodica. Eto. Ja znam da vi ne vidite ovdje vilu s bazenom, ali morate protrljati oči jer tu bi moglo biti svašta. Evo i dole imamo jedan prolaz.
za teleportiranje u budućnost. Pa krenimo.